sponsorid. Kokku võdjatest. Saatke edasi. Класс дальше, КЗ. Класс КЗ то же самое, но единственное, один прогревочный, один формировочный. То же самое и ретро-класс. Значит, КЗ и ретро-класс. Один прогревочный, один формировочный. Значит, встречаем вас с красным флагом. Потом поставили всех на свои места. Зажигается красный свет. Как тухнет, в течение 3-5 секунд старт дан, гонка продолжается. Ja tema ehitusfirma ATR ehitus. Ja see on ka meie kadettklassi sponsor, nii et täna kadetid saavad sõltuvalt kohast, kõik saavad karika. Võitjad saavad natuke suurema karika. Sellega on võitjad avatud ja täname. Aplausele algele ikka. Aitäh! Ja nüüd vaatame ajakava ja starti.